Sisi onkwehia Ewurade nipa chawo oba na wa share video no invite nkrofo if you said no obesie amanfo pi etumoni esi Bible yi ene Nyankopon no masem so ene Nyankopon esom ho ti se obi eye osofo na obie no ka asem bi na sa asem no etie Nyankopon ahyede na egu Nyankopon no mu ase a aya ewo se yetimi ba abontrene na yebema nipa hunu no koro ya ewo mu se asem asebehia na obentia kan ye sa na Bible support ana se enye sa ye de Nyankopon ase se na enso wama ye kwan na wama ya hodene na enyina etuma be di ahia mu ewo ne din mu ye bedi nkomo no enche bebrebe nkomo no nya de a ebeche bebrebe kura enti ni dada eye Pr0phet BADU Kobi ni statement a commenter o mekiye edefa tribes ahodo obi obon fantefo din obo eye egbefo din na obo asantefo edin se wo mo ma de nya de e wo se obi eware wo mo ema ebia no okan se de wo musu etie na ansa na no bedin kan abompaye na yefirase kedem po Nyankopon a tumini ahode nyina ya wo de ya ona ba ma ya hode ne nyansa nimde wo wasemu eni nimde mu nkyerɛkyerɛ a yede betufo ahye wo irade odi anumonyam ena mdo ba mezi ya ndinti amen yo enti sede na meka no pa cha oba na wa share video no invite nkrofo na yebema ebia na obi ntie memete comment no na minti asem no pote enti obekan megusem chapter 18 verse number 17 so oka asem bi enu nti na ma abra mete ye no na wo se me nso mbomboden se metie bi se de be ya me nkoka asem mfa nto ye papa no eso begusem 18 verse number 13 no wo se de obu asem ansa na otie no eye agimisem ani aniwu edema no de obu asem Proverbs 18 verse 13 de obu asem ansa na watie no eye aniwu ani agimisem edema no na kire se mete ye papa BADU Kobi asem yi enanka mia mankwankwanko tie de o kan na nka me be kan e bia na se bia asem ka enye saa na o kan ya no kuro ni na mene ye papa no ani ne yie kura wo ye papa wanyini mene na kasa me kasa te se papa bia waka asem bi na ensem fata se wo se nyame nipa na wo yosofo na obeka no kwasem ni me tie kasa no enu akra ye ahia mu na kefa akra ebo no ne phone so. In fact, me tell you no, shock me. Sofo BADU Kobi and na sofo na etimi make this statement. I saw them. I was very shocked. Na no kroni me tie bi. Na me tie ye no said be ya we bia na obi ehwe. Na ontie bi. Nti mema ya bo ha wo kan no. Na eno achi ye di emu enkomo. Na ye hu said ye ensem esi etie. Me pa cha sei kasa na abeto dwamanfo ka ho asem no. Kasa ne sei na tie. Eno achi ye the tresemon eba bedin komo bi ebi se ye kan Romans chapter 2 verse 24 Bible ne se ya hwe ya yenti ye be se Nyankopon din wa mana mamu ena mebusem 10 verse 1 osenkafo 10 verse 1 say enwanse na funu ba ko pe etrima odufrafo aduru na bon perfume eye ehwam nwanse na funu ba ko pe bitima ma perfume no asai anase abon e kire se ye ba obi kura Bible no make comment bi na eni Nyankopon asam enhia e ma de wanye Bible ni nyansem pi eka ena san so te wo mu de Yesu echi ni gidie eso enti enkotie ya pa no asam no na afei no yemna medi eho enkombo e wo ha na mo sesie. Let me tell all of you why. Yeah, there's a proverb they say Asante kai. Do you know that? When you marry an Ashanti lady, you have imported problem. Who will ask engineer what to craft or how am I? Maka, I'm telling you the truth. I've done research over the years. Ashanti woman, Ashanti nearby. Though fancy ladies sometimes are foolish, but Ashanti, no. But from my sister, we wait to make a demo. Ashanti, my dear, Dabi. I feel women are too much of dormant. I before bad yet, you take care of should do. But Ashantis
Asantemba. Their eyes red. Looking for property. Looking for things. To carry back. Their mother is at the corner. Influencing everything. You said, hey, the Ashanti men are there. I'm telling you, Ashanti women don't respect Ashanti men. Especially when you are broke. Hey, who are you? She will dress you from your top. Because the mother is always talking with her. I'm telling you the truth. I'm telling you the truth. Some of you, after I'm gone, say, yeah, this man. But this is on Facebook, so it will remain forever. Abusia for yemfa ensi ha no na yenin komobi na kire se okasa from the ono ehunu the okasa from the ono ehunu ewo asem a oka no emu na mepacho wedi nkan no ade ba ko ne se wo be kasa ba bibia wo bia kasa apie firi wonu mu aba mepacho yen hye ne nso ye ba bible yi mu a wo be kan Colossians 4:6 Ose yama ye kasa homere nyam da enchine wo mu na mahunu sade mu di bebua obi biara na senka onye osofo na wo ka asem wo yan ka se bia obi kana asem anase de wahunu na wo ka yemfa ne se ospanyini badi kobi nya osofo na ebia wahunu ewefo ma bi egbefo ma bi asantefo ma bi attitude na ode kasa enumpo wa get no wrong if say ewi asefo kura wo ebese efie bia no mensem ana mensa ewom ena untimi nkofa enipa ensia edubi esuban emfa metoto tribe mu ni nyina eho se Nigeria ni bia zan wonti yesi Nigeria fo nyina ya zan fo dabi ye benya Nigeria fo a wo mu so e very good enti eyesuban a ewo tribe mu ni pagumu na emomo no ye nyina so nka se obi biara nti whether say we osofo wo nyosofo this kind of comment no e very bad. Enti simple wonye osofo mpo na wo kasa ye nyina enkrani bia we show wo so nkasa nkranfo nyina enye because wo benya nkrani bia ono nso ye papa ya oye good nkrani ba bi ye papa krani ba ma bi ye papa sana nkrani ba bi nya papa krani ba ma bi enye papa based on nipa esu simple yi tresem to nkyanya enipa ewo su bi ye wo papafo ene wo abonefo emfa ho ne tribe obia efiri mu yemfa mba nyamesom me pachawo se baby o ka no ye asore dem nti me de e wasa me de bible na ebe advis issue no me ka no as nyankopon asemu ipacho ade ba kwa mpese yeti ase ne se Febita 4:11 si obi ka asemu a manon ka no se onyankopon asem enti as osofo se wo ba address oba bia omu ade oba ma bia omu ni yere oba bia omu ni kunu oba bia onye oyere pa me pacho as didini anase obi a odi bible kasa achi ni pepe nkwa no me pacho di nkan no enye tribe asem nemum eye esu ye nyina nim say ba bible mu a 1 John chapter 3 verse number 7 no bible say de oye papa no ofiri nyankopon de oye boni firi bonsam me pacho de oye obon no emfa ho ne mfanteni agbeni obi biara oya de entre no eye tamfo na ma nipa eye bone nyankopon a obo bo asase no wa ma guideline ato ho edi se osofo no badu kobi ehunu se ebi a tribe bu mu ma enye papa me pacho se oba yesu mu a as agidifo a enipa 1000 enwo nyankopon na ase ya me pacho asole demon ma na ase eba omba yesu mu a obi anya igbeni biom obi anya hausa ni biom obi anya asante ni biom obi anya mfate ni biom na emom no ya ba beye yesu nyankopon eba ya ba beye kristofo enti yemfa ne se
Empo wonim say before maybe nye Asante for maybe nye Hausa for maybe enye na nipa ne se wasacha na adwan betena asore dem ho no mo a 2 Corinthians chapter 5 verse 17 said se obi be Kristo mu a wa be ye abode foforo ama kane ne ma nyina atwam enti Bible na kira yen se empo obi kutasu yemfa nipa su enka enjage tribal me say egbeni bi ye made na nya me mfa ho ka egbefuo nyina because me ma egbefuo so me good se Hausa ni bi ye made na nya anase pepe ni bi ye made na nya me nim pepefuo pia o ma ya ade so aye ye address issue e wo nipa particular person but not particular tribe me nim enkrofo pia o ma brabo eye papa anso o mo tribe ko na obo mudin ene me nim enkrofo mi so mo brabo nye e wo tribe ni a obo ko ndin enti agidi ni no de yenka ne se obi hu nyame a na brabo entene oba no a EMMANUEL no wo bobo mudin se hwan form ehu hia so bobo tribe kra din wa so dem bisia ba Nyankopon fi a 1 John 3 verse 1 say monhwe odoko a agya no de ata yen se onfre Nyankopon ma ti obi a wasakra na adwo bra kronkron wo Nyankopon obiara no wo Nyankopon ba na mpato Nyankopon wo ni Nyankopon wo me mpato ya igbeni biom Nyankopon bo Adam ne Hawa no mpato na omu ya igbefu na omu ya igbefu anu no mu ya mfantefo anu mu ya abrofo wo mu Nyankopon bo wo mu se ni suban ne nsaso nti abra Nyankopon bo nipa no wo di suba akopɛ na mom bonsam ne ma bone ba wiase nti enfa ne se obi ye oyere na se bi omu ni kunu a na owo tribe bi mu a me pa chaw eye yenka ne se nipa ne nim nyame nti ne wo bo bra ono pɛ efiri se 1 yanhwe oyere said the Bible no eka efa oyere papa ehun ubekan Proverbs 31 verse number 10 was oyere pa hwan ena obenya na ne bo wodene esen ahwene pa edi eka se oyere pa hwan ena obenya oba obu ade ana se oba oyere papa no enya tribal issue samo is the matter say nipa ni mawurade na osuo Nyankopon efise Nyankopon se oba bre ho asema okunu ewo Ephesians 5 verse 22 and was okunu so doyere ewo Colossians 3 verse 18 it is egbeni o Hausa ni o mfantini o anwehwani o tribe bia mu ni pasacha na dwene ebe urade mu ebe fa Nyankopon esu a mepacho ye ni tribe bia ewo urade mu tribe ayo ewo urade mu no eye ba akopɛ ti se mfantini ba saka na dwene a se o wiase a obetimi abobra bi adidi atem didi ni kunu atem because onima urade so obi ya egbeni a o ya bemo wo bawo no onima urade a obetimi ye di opes wo ware onware ye o nemum the moment obeware obesaka na dwene aba urade mu no eso ba do ni Yesu wanante no Nyankopon bra se no ejare ni free boni ni mon be fa Nyankopon suban me pa chaw yenhwe se ye ba Nyankopon mu a ye da so akuta ye busua su ana se ye da so akuta enfa ne ses de Badu Kobi kanumpo ye right se ye wo tribe bi amponi ni suban pa ya saka ya gbe na free tribe aba Nyankopon mu a ye da so akuta sa tribe ni su da bida ye kan Acts chapter 2 verse number 40 abra Peter preach ye no yenti asem bi e course wo be hunu se Nyankopon gi yen a abusua kontonchi no ya so Badu Kobi se ana hwanfo tribe we for ne pacho ye ba wade mu a ye di tribe ni bia ye wo Nyankopon abusua mu enti ye be fa Nyankopon su ya re Acts 2 verse number 40 Acts 2 verse 40 o say na odi asembe bebrebe ka ho edi wona danse na wotu wonfo se momma wanye mu firi enema busua nkontonti yi mu wote Bible no indi se egbeni ba onipa oba bi amune kunu oba bi ayoba na no ya oba bi yoba na brabo entena eyampa de enti na brabo ntene de enti a oyoba na no ya de enti oyoba oya konfo no ye because of our tribe bi mu but because of onima urade enti Bible no say Nyankopon gi ye ya ogi ye fra busua nkontonti nim na ogi fra busua nkontonti mu a ode ye kwa hefa ode ye ba join Nyankopon busua eye abusua kronkron enti ya Acts chapter 17 waje ye fra busua nkontonti mu awie no ba bia ode ye ba enti ya kan Acts 17 verse number 24
Woso Nyankopɔn obo wiase ene de ewo mu nyina no wono na woyɛ woso ne asase wura no wonti asodan wode ensa yomu nanso wonfa nipa nsa ensom no sɛ de ehia no bibie na ono na ɔma enipa nyina enkwa ne home ne ade nyina na ɔma nipa ama nyina firi onipa baako mu tena asasu nyina wote ase ɔse Nyankopɔn ama nipa wo wiase mu nyina efiri one person mu yɛ Adam enti aigbeni o le papa Adam Hausaniyo le papa Adam hwan tribal le papa Adam enti wo bibiara wo asase so ye nyina ye free one person mu enti eni agbefo so ba bi wo ho agbeni bi ye de enya fensen fata ye ono person na wo problem wo benya agbeni bi nso ono se papa because of onima urade ti nipa wo wiase eyetu wona esura urade ene wona esura urade wo mo mabra botene ende wo mabra wontere enfa ho ne tribal wo mu se me ya santini na obi ya egbeni sakra na obeba oba aso ne behiem aso da mu a ya nisu no onya egbeni biem na onya santini biem na mu abusa be mu no oba Acts 17 verse number 27 ese won hwe awurade se ebia wo bete ne nka na wo hu no nanso oni yemu biara ntem kwan enware na onu mu na yete ase na yeka ye ho na ye wo ho se de monyuntofo binum eka se efiri se nabusua enso ene ye wote ye enti Bible ne kire se yesaka ya agone ebe Nyankopon mu Acts 17 verse 28 no ya be Nyankopon de ba de abusua enti ya be Nyankopon abusua ewa awurade mu a se nipa no oyo oba na no oyo oba kronfo na so egbemu o Asante mu o Hausa mu o edende tribe bia mu a oba awurade mu a oba be Nyankopon abusua ti Nyankopon abusua no emu abrabọ ne e ba bebo nti Nyankopon obi ba Nyankopon mu a no abeya abode foforo eri so obi tisu ba bia nya ensem fatamu a eye simple enye tribe na wo mu no ena ema ne ye be ma ye kronfo apolifo chi akronfo mema ye be omutimi chi akronfo ebia 20 akronfo 20 no ubehu ebia na how pepefo wom na asantefo wom ebia na egbefo wom ebia na ayi other tribes so ewom me pa chaw e kire se anti tribe be na abetag na se wo mu na ya akronfo da bi enipa bia wo ba bi biara betimi aye papa ana boni based on te bia nipa no wom se oyi nipa papa obeso abapa eno nipa boni nso a obeso ababone wada se wo ye tribe bia mu nipa enti ye hwe oba bi esuban bia wo yi na di emfa nka senti abusua bi ana tribe bi da bi na mo be hiem wo aso da mu a ye be fa Nyankopon esuban be pato ye ntie de Peter eka na ye mfa nhwe ade ye kan Faya Peter chapter 1 2 Peter 1 verse number 2 ye ntie afutu a Peter 8 ye na ye mfa ntie ase ye nhwe ye ne yamfa asol dem kwade de ye ho hia se ye be ye tribalism fantini albeni na ho ahoni ye kwa de Nyankopon kan ne se gidi ni o kwa ware ya o se oba bia on ware na ye about tribe bu ma ba bia won de nya de kro oba ware san krofo no bi eda be pa chaw so o ka sei na santini albeni mfantini ete waso da mu a wodi enchichemu ene confusion na eba yes anete na momu no mebusam 31 verse 30 say oso wo a eye enada ahofe eye huhudie na mom oba osuro Nyankopon ene ebeyi naye wa mo tribe bi adin wo ho Proverbs 31 verse 30 no wo se oba na ebeyi naye no eye oba osuro urade nti a kire se wo ye mfantini osuro urade wo ye egbeni osuro urade wo ye asantini osuro urade a ebeyi naye wo na ware yas adentira oba osuro urade no Bible no kase ono ni kuna obedo no ombra ne ho ase Ephesians chapter 5 verse number 22 oba osuro urade no enye tribe mu na me kwala me ngwale sa tribe we na me ngwale north ni da na me ngware ayi south ni da na me ngware ho ni da dabi na momu no busa se wan na wose gidi ni ware no e wose gidi ni wade osuro urade ubetima ya santini na oba wose fatawo a osuro urade no eye northern problem bi ene ho adentira ye nyina ye firi ni baba akopemu na bae na mbon sam na ma nipa ma cheche na amata na doso na amakasa ahodo aba wiase nti bebusam 31 verse 30 say oba osuro Nyankopon ene ebeyi na ye nti o ye po ba bi akamfo no a ye nhwe tribe bi da bi efi se ubetima ka se tribe mu nipa we de me hu ne se eye enye de ehu no se eye o da bi ubeka mebusam
chapter 14 verse 12 was say e wo kwan bi a etene woni pani so nanso na wieye no eye owu akwan enti obetimi adwene se asebese na obenten de me hu ne se eye ma me but na wieye no eye owu obetimi ga so asanteni ba na eye ma me infantini ba na eye ma me pa cho adwuma obi aye nyesika na obi aye aboka ana adwuma obi aye aboka ne to obi aye nyesika aduane obi di ye no na yam ka no se gane kro na obi di ye problem bi ansi e depend ya hoden no enti ye ya agidifo no na sa wo kasa ni pa cho James 1 verse 26 say so obi so se onyamsom ni na wanto ne tache manareka na sa wo dada wakoma onyamsom ye kwa ti se giri ne wo kasa e wo so make sure say asem na wo kan enya asem a e di confusion ebeba Yesu ba ya no ya kan John 3 verse 16 na wo se nyankopon e de ne balance worum say obiara wo giri dia ba ne nchen bia na wo nyira banya dankwa obi biara wan chichim egbeni o ahwani o ba ne nchen a wo be fa nyankopon ni suban enti se computer chapter 1 verse number 4 no na ye ade was it second Peter 1 verse number 4 was it no so na wonam atage ne bosha eso akese ane boy ye den na se monya adwane akono mu pro a ewo wiase a mofa yenum so enya nyankopon su no bi me pacha woteye osi se ye dwane ewiase abrabo mu pro ye no a ya fasa ababote ne ye wo nyankopon asemu no enya nyankopon su ni bi enti enya igbeni su o enya asantefuo su ena enya ayi nordnafuo su ena hia ye wo nyankopon asafo mu na emom ye hia nyankopon su edi so bi ye igbeni na oyo ba na be ma na okwa nyankopon su a oye good man oye good woman oye good husband oye good wife so obi ye mfantini na so onye nyankopon su ni bia oye good wife oye good husband emfa ho ne tribe na wo mu no die hia ne se ye benya nyankopon su me pacha enunti na obo yesu a John chapter 3 verse 5 no wesu wan free ensuom ene honhom anwo bia untumi nsem nyankopon ahenianim enti wode ensuo ne bo yesu a nyankopon maye hon kronkron me pacha hon kronkron na nyankopon ede maye sa hon kronkron no Galatians 5:2 se eba omu a e maye papa ayemie gidie ojuo e ma babra kronkron di so ba wei aya asanteni no wasakra na dwene ba awurade mu no oba benya ojuo oya igbeni oba awurade mu no obenya won kronkron ni bia ebe ma na so aba fata nti me enka ne se tribe mu nipa ba ye enka ne se die onima awurade no o ware no a unya program eye tietia na mu de wo awurade mu nyansa no o ware no a asomdwe e wo ho but men fa tribe bi emem e ba sa na wo de enyimu e na ebe mu discrimination so eni asori mu nti ye ni ayegbefuo kuo asantefuo kuo hausafuo kuo nofufuo kuo ewa awurade mu tabi e basa na ye de ntitimu na eba ewa awurade mu ye mfa example mbra ye kan Galatians chapter 3 verse number 27 tie the Bible no eka said the Bible ye wieni akọ 1 Corinthians Galatians chapter 3 verse number 27 o say efri say mudodo a wabom wasu ekọ Kristo mu no mo se Kristo tie ne yo o say ye mudodo a yabo Yesu ekọ Kristo mu no ya se Kristo enti emfa ho ne bone bi a wotimu ne hwai bi a wotimu bi aso onya sakra na adwene ebe Kristo mbetena aso dem ho no mu a na badu kobi no gina ho se wo prigi na asore ma no a e wo se nko hunu se asore ma na ti aso dem ho no mo no so mo sakra mpade a ye omunya egbefuo bio omunya mfantefuo bio omunya hausafuo bio na mom omu eye nyankopon ma omu befo nyankopon su nti mpo wunim se tribe mu nipa mpo anyimpa ye mfantade obi oti nyankopon mu ene mpo yesi fie bia mensa ana mensam wom ubenya Asante na woye good Fante na woye good sa na abenya bi nso woye bad but ye nyina de woye bad so nka se wo nyina anya papa e pasa afutuo no u preach but na edo how na eba nti Galatians chapter 3 verse number 28 no or say verse 27 if we say mududu a wabom wasu ekọ Kristo mu no mo ahye Kristo Yudani ana Heleni obarema ana obani ho bio efri say munyina ya baako ewo Kristo mu enti ye be hyemu aso dem ho no ma ye ni tribe biem ti na bedu ko baso chesa Asante ko ware anko ware hwan Fante ni wa aso dem na so no ko ware ageso ko ware
ayi omemmo ngwara Asante ni bia chesa wo ya Asante ni ba na acha so dem hono mu awale de you free so enchechire we discriminatory preaching identity mu na eba ewo nyamesum mu Bible ne say so your ba na so saka na adwena ba fa Nyankopon esuban e wote ne mu wo ye bema no saka na adwena the same thing enti eni say ye identity mu anasa wo kan say wo wore sa oba we ya e pacho madam fu bi ware no fu ni baabi na sɛ na oba bi si bu ade no efere ade no enye easy ya sɔre ya wo mu ya wo no ni wo mu a oware ewo mu ya wo other tribes ewo mu but sɛ enkyerɛkyerɛ no eba ma nipa no mpanyen fa ne nipa bia no papa wo ho na bone wo ho tribe bia wo ya sɔre kwa to nkyanya ye wo nipa papa ye wo nipa bone egbeni bi kɔbɔkɔrɔ no yɛn fa tag egbefuo nyina because there was a time na ye kwa koye ya sɔre ba bi ho ade ewo voter regime paki na manfo tag keka na egbefuo de wo mu ye wicked na ye dru paki kuro mu no ne ya o se di hon be se 2 days nti ye se beda ho me se obi a wo mu nim ye yo obi timi to free the dem ekoda ba foforo de dan no a ono nim ye no emaye yebusa asa da ya o se se ye hoho nti e wo se woje ahoho etimi yesi amemeto yesi ye no obi ntimi nkonhwe se meda se igbeni bi anye obo ada ene de wo so aka kyerem ne se nipa bi nye ene nipa bi eye ende ye true nipa gwahodo me nipa pa nipa bone but so the koye tribe there what getting wrong what the Bible be mo aye wrong and no the Bible to nchen so a aye wrong if we say yabu best fie bia mensa de be ewum ubenya oba bia oya fanti ni ba obu ade fari ade ewo do sa na benya bi nso a enye ni nyina no de ne yem fan se 1 John 3:7 say de oya papa no free Nyankopon de oya boni free bonsam to obu tribe bu no oya boni yem fan kondam say ya bonsam na ama na ya sa wo saka na agona be jai obi ya kwawe nsa na mpa tribe na organ hanoma omonwensa nti kwawe enti tribe be na organ hanoma akwawensa fo enimu Asante fo be wensa egbe fo be wensa fade fo be wensa nti tribe na wensa obi awibi adentira de onomo nsa ye kwawensa mi no onima urade sa na yenka no obehuna urade a wabaye abode foforo ma mi mfa esu entage tribe dabi nemomu no die onima urade no obobra sa de onoma epe yenkotie Paul asem bi okan 1 Corinthians chapter 12 verse number 27 obahu se ye boy Yesua egbeni o hausa ni nipa wa aso dem nyina honhom baako nti men kan kyerɛ me se ma men wale tribe ni we wa aso le ho ana tribe mu ni we dabi the Bible no kasa didini men wale ne ye oba onsuro urade oba nsuro urade a na brabo enye papa but wa mo tribe din nti men fa tribe bi anse ho the part of 1 Corinthians chapter 12 verse number 27 yini enkomo kakra bi wa hanom na 1 Corinthians chapter 12 what the chapter 12 verse number 12 brother o say na se de nipadua eye baako na ewo akwa bebre no na akwa ne nyina edoso na nso eye nipadua baako no saa na Kristo nso te na ye nyina nso Yudafo Helafo akwo odihio wobo yen asu ewo honhom baako mu ema ebe ye nipadua baako na wo ma ye nyina enom honhom baako no ebi wote osese Yudani o Helani o oya akwo o oya odihio na wo sakra wagene ebe urade mu a wa sakra wagene ebe urade mu no ye nyina ya ba ba ye baako adentra ye honhom baako ne bi ti so obi ye tribe mu ni na wo di ne bone ya me pato eye onu na wo di ne bone nti yemfa bone ne nhyɛ no ti na yes kan omu kan sensemoni nti ne eche din ti so o ka say infantini bia ko wia wa de yes ye fa ne say no aboni din enti yemfa tribe ema wo urade mu kura yemhwe nipa menu miensa bi su emfa ntaade wo mu nyina da bi memetominti men kwa ka say no wo fo nya ade ta me hu no na bia na bra bonye da bi nemum no de urade akani obi biara oyɛ de etem ofure urade
do ye bone no onfra awurade enti yemfa suban bone no entagi nipa kro no aye sa ne se woni ma awurade enti no obo sa abra no me pato oba nyankopon emu no oye oba papa no ye kan Proverbs chapter 19 verse 14 na yenko kan me se enene nya de aye beche utia na wa share video no yin ba tenkrofon so se de be ya ahofron so ebehu bi Obadiah Amankwah nie Messianic Faith Salvation Assembly ya na motabusa we no type o number is 0247 947812 0247 947812 pepacho yen kan adebi wa ha Proverbs chapter 19 verse 14 yenti asem we yo o se efie ene ahode eye ajanom awunyade na ohire nimdefo efiri awurade pepacho efie ne awunyade eye ajanom awunyade eye be no obuyo na ohire nimdefo efiri hwan awurade pepacho wankase oyera Ewe Fante ni fira awurade wankase oyera oye egbeni eni fira awurade wankase oyera oye nkrani eni fira awurade but ose oyere de bade nimdefo eni fira awurade enti oba na oye good no oye nimdefo no oye de onu ni awurade na oye oba nimdefo wan watra obi adi wa ha timi nyina so dem nkase menwale Asante ni wa bra Asante ni bi esaka na adwele bobra kronkron a oye good girl the here say obey or him before nimbia de yefre hefa ye kan Troʋblɛ chapter 4 verse 6 was enti muni nyankopon asem so na monyo efri se ero ni munyansa ene munhunu mu ena be kan Malaki 2 verse 7 was na e was asofo anokro nimdie na ye pe nyankopon bara nsem fu nanum enti kese kasa o hiri nimdifo na kese yo ba osuro nyankopon ye nyankopon kasa otie enti was o hiri nimdifo fura awurade this was him the four for awurade a me pa chaw wan na ye ohire nim defo eye oba wa sachira na dwene na obobra kronkron oye egbeni o Fante ndi o Asante ndi o hwan ndi o wa sachira na dwene bobra kronkron a oye ohire nim defo o ware no a uni problem so obi akọware bi na ama ni problem a me pa chaw aware ade ba kwa yen hye ne nso ni amenka ase bi nkyerɛ o na ete ase enye tribe bi na ma aware nya problem Yes, anete. Nemum problem eba wade mu ye. Nipa no a wo kwa akofa no no. Ebia na onye wo nse so boafo me pa 20 ne ye. Aware ante se kwa akoto mo ba phone e wo kurom na auto wie na nya. Wa kwa akoto ofro. Ya asofo no de ka se menware tribe we ni me pa wo chew. Hwe. Obi betima ye good. Obai betima ye good. Ba me betima ye good. But ebia na onye ne type. Nyankopon amo bema bia so betima wade oba bia o da bia nte sa yewo mam example bi yewo milk eye boni bia ne milk ho e bia se boni wa milk ho na e bia kwan afa so edi ni da bema boni aba ho onno milk enye poison ana cashew nut enso wudi eno nko anso so a enye poison cashew nut eye good milk eye good but so the cashew nut no ebe flam milk ebe ye poisonous yentie ne yo we but ebisia e ma problem enti se in case meme kwa wade na ma musa nyankopon no obo nipa na me se me de mani be career metima ye enya problem anu ti na mebusam 14 verse 12 say e wo kwan bi etene wo nipa ani so nanso na wie ye no eye owu enti bia me de etene wo mani so say asemasi de ana wo benten de me ware no a ebeboa me but na musa urade a Adam Genesis chapter 2 verse 21 nyankopon na yin Adam mpade de yo hawa enti oba na wo sokwa ho ware no wo ye na hu musa ya wo mpade wo de na hips na nofo wo do na nantu ana ekwa ko ware no eni so ware ni wi na se wonye I say in engine na me use ebia mfan say obi use card say Tiku anase bia Toyota na ni engine say no so ba kofa articulator engine abehemu enye yi adentra articulator engine say ya ohia ne yonko articulator na ni engine enti say Tiku anase nizam ayi matis car nketenkete bi no se wonya fault e woni engine no so okope different engine e de abehemu a agi so pe eno ade e kede say Sabema
What nyango wa de ba nyango pon na ese be boa wo a me pa cho wo ware no mpa e be ma problem de etie no on say hwe science fo mpo kura ka asem bi say obu ono kwa na genotype kura no ene ne yanko de enhia ukọ na mo ba kura tu nyango susaso because mo genes no enhia enti nyankopon anye obi enti say ukọ ware oba bi na bia problem ba edi nkan be wa mu say urade wa mu say urade wo be kan Genesis chapter 24 Abraham ebe mi akọwari amane ba Isaac wo kake na ko ne se omu nyankopon paye na omu si nyankopon nsenkyerene ti nyankopon na tuso yere de ma Isaac ye kan Genesis chapter 24 Isaac efra ne ba Jacob eka ne se mema won ware ewiase ni ba memum onkonko ware wo mo musuro nyankopon ewo na da abusuam na kire se gidi ne wo ware awale na mesuro ni Pepacho oba na wo se hu na wo so pe no pepacho why na ka kira wo se oyo oba wo so ware no intedi nkan wo so obi se urade James 1 verse 5 we se e kai mu binyansa manu mi sa urade pepacho aware e very good na so se wan twan urade no wonya the right partner e ba ma problem e na wa hwe ya e ma problem no so oba no ye egbeni a na de ko se egbefo ma problem no ba na infant na ko se infant for da bi e wo so blame wo ho adentira ipato esukura no nyesu bia na etimihia obebo no mpeka sakura obebo no so peka sapa ti sankrofo mi eni kohia wo ye so ani je betima ba because we pen komo we pen komo nti sa obaso ndi komo so hunu sa wo ha no suna nya ha wo nya kpo bo nipa no eso ha wo design ye eni sa meme kase na akofo ba according to me choice na ma nyankopon no mo oba onipa no amamu a menya problem enti oba bi pe anajodi die ba bi nsusu die wa chicha kura ebo 5 na wo so di die wi ti semu kwesi awi a ansa na asunje baba no agise be ma no nya abotre kire oba no na ma bi ne so na asunje de ba de aba emfa tribe bi a ho tribe bu nipa bi eso nyankopon a wo ye correct yenwe ni yamfa enyimu ama ewa urade mu enti Yesu bae no Bible ne kire yen se hwe obae no na Yudafo no buo mu sa se Farisifo no aso mu de emo no omu ye too holy no se hwe obeka Luke 15 a okọ wo mu a wo mu ye nyamanfo no mu mabla bonkyere ho no mu a na okopiji kire wo ana wo se hwe wo mu yare no ena hia se mu doctors nya de won yare nti wono wa ma atenefo ba so ba bagya bonefo nti e wo so oye hono madwuma ena obia betumi abeye enipa bia whether say emfa won tribe nti se obi ye oyere na omba ne ho ase emaniku no he ameka ase minkyerɛ ema na ye kwakɔ ware wo no egu ahodo madi nka kyerɛ wo se mebusam 1914 si oyere nimdefo afura awurade the same mebusam na nkasa ye kan 18 verse number 22 a o se de wanya ayere no wanya adepa wanya nyankopon honum ani so me pa wo o se de wanya ayere no wanya adepa wanya nyankopon honum ani so nti we kire se wunya aware a oyera eye papa na mom ade bia papa bia se wan fa ne kwan so de ha de bro ade bia papa bia se wan fa ne kwan so na wanya the type de ha de bro so mobile phone we screen na say na also open another screen e dey ahye hono ma e was so hwe screen na ne be fa enye screen bia na first screen bia enti Bible no say menne umienu ebusam 18:22 no say wunya yira wanya adepa na mbusa say e ma na ye ware wo mo ne yemienu ye wo oyere pa ene ye wo oyere bone anu ti na bebusam 31 verse 10 no say oyere pa wan na obenya so long as I wo oyere pa no e kire say ye wo oyere bone based on nipa na o ware no ebia wo so nyankopon ebia wo so nyankopon so wo so nyankopon a obebra na hu ase ye di nyankopon ahyade so adoni kunu according to nyankopon ahyade ana de ono nso so enye oyere papa no nso enam se onye oyere penti o mu nyankopon woni be makasa by heart ombra na hu ase mani kunu o se be ma no ebene oba no ebene be maka ba ko no aka mensa sa nipa no nya tribe ofiri mu no na mum no awurade a ohu no ena ma ne tribe na bra ba ayesa ena ma ne suban ayesa ti sa nipa no o te gabone mu no ohia adwensa cha wo awurade mu
Enunti ena Yesu kan o John 7:37 say mo su kom de mu nyina mo ma menchen na mo no mo nkwansu ye won krofo bia honhom mu nsu kom de bade e de wo mo omu hia nsu senso no no ma e change wa brabo e ma ya oba na ya hantan ya e mo ahobrase ti Matthew 11:28-29 no Yesu say mo hwe me nsu ya me efisa mejo na no bra me ho ase e wa akoma me ti oba ho ye wa de tsefo a woni ahobrase na kire se woni mu Yesu anya se wo ye mfantini egbeni ntina woni ahobrase da bi oni ahobrase because of onim Yesu ni titia no on sacha na adwenti no oni ahobrase enti yen take de Nyankopon aka yehun se ye wo oyere papa ho no ma link aka ho asem no yen ko he wo ba bi nso e wo Osenkafo 7:26 enti se wo kwa ware a ade ba ko pe so ye oba wo ye pema wodun unu ba ma ko gina akọ hyebo me no betena me nkwa na nyina me pa cha oba ba na no betena nkwa na nyina wo ye oba pa bama bena no betena nkwa na nyina no wo ye bama wa pa na me pa cha Ecclesiastes chapter 4:9 say banu yesene ba ko na kesa wo ware ye nemom wan twan wade ne mu no ma Nyankopon an ni wani mu ware mu nso a obe ware awie no nya problem ade ntida wo ware wi a ye nyai gise owuo na ba yetem ntem anase ba ko apo na yonko wachi enti ade bia wo ye biara ye ma nye Nyankopon ekwa so ti sa wo ye osofo na wo kasa wa so dem efa ware wo no wanya careful wo be ka asema yenka ti na James 1:27 say so obi su se wo nyamesum ni na ne tekrema we as osofo anase nipa biara one to o tekrema na reka na wo kasa me pa chew wo se wo nyamesum se one control tonga wo nyamesum eye kwa na pa chew se wo nyamesum ye kwa obede na wotime nyankwaje wo nyamesum eye kwa obede na wotime nyankwaje edi so obi su se wo nyamesum ni ya ne kasa ho hwe ni yi enti eni se sofo Badu Kobi gina asol dem eka asem a eni se osofo eka efi se osofo de wono be de aseye no se obi e wote bia boni mu a se obi wote bia boni mu a oba wo nchemum ebeji awurade mu afutu oba wo nchemum ebeji awurade mu nkyerɛkyerɛ hwɛ on say Yesu baaye no ose Nyankopon ama no asuafo takrema se onfa ensem ohun ha ode ensem ebe wawade waye mre enti se oba bi ewosubanbone a na se wohunu mposi oba bi wosubanbone a da bi yina ye nyepe ebia na ngidi akofom ebia na futubone bi na akọ na adwere mu nti ama ne suba asesa enu nti na ama ebia onye oyere papa no nti ohia awurade mu afutu ohia ebi kwampo ono ma enya afutu nko a gisem pa aboka ho eprise ebia na nya physical sa o ware mu mbeje gina ono mo mbo mu nsam nyina no kwase me wo mu ne sanya omu nya ne pa wale ne nkoso nti obi ono mo baldi waduane wade handkerchief ebe ma obato handkerchief awie so koma wo hawo problem betimi asi ti honhom fam niema no edoso enti se oyo osofo na wo gina dom na wo kasa e wo se wo ye careful hwe se wo koka se asemba akope na wo se mka kire sofo Badu Kobi so make statement not so who say statement no make no ebe nipa mu a eye wrong ebe nyame mu nso a eye wrong the best way is obey those statement no eye tietia ya wakaza bu ono mu a obeka ebe nyame mu a we right but ebe nipa mu dia omu ne say we wrong it said here Matthew chapter Daniel chapter 3 Shadrach Meshach Abednego Nebuchadnezzar kan say omunkutu honi no a omu kan say omunkutu no eba enipa famu a ewo hene nimu dia enkwa na ye stubborn but ebe Nyankopon ahyede mu Exodus chapter 20:1 going there Nyankopon sam say you shall not have any other god before me in that say kotu na omunkutu no omunkutu because of Nyankopon aka kire wo say nyamfo bi an debe enka me ho ena enyo honi bia nkoto won ensoro won enti sa Shadrach mo de no Nyankopon anim no omu ye right but enipa pam de enipa ho mu say ohena sembra wabuso but Badu Kobi statement no ebe nipa famu a oye wrong ene be Nyankopon famu so a osa ye wrong me say
Yenji Bible nto ntan yesi fie bia mensa wom ameka asem nkyere wo ana esunipa biara ekwan ye fa aso tete wo e wo fidiam ejane na ko tete wo no ejiba wo sai obi ya kronfo because of ebia ya pampan too much of a 1 city 2 city ayanya na hwe enti ode saa na ode anyi owiasika bia na ya pampan saa na ode anyi ti sa dacho obaja kronfo a enya tribe na wo film na wo problem but identity ade no fam enti obekan Proverbs chapter 22 verse number 6 was it abofra kwanya onfa so na onyina wanfiri ho obu onom kwampa ne baya bone obetia no ontia no no pampa no kwame de onyina obedai o kwaku de onyina obedai o ada de onyina obedai nti obi kwawade so onim aduane ye ti sa entity we ni enye tribe mu na wo enye igbeni amfantini ana asantini na ma na yesa nemum tie wotete no as eja ana se nam e na ma na problem sa ti se wonyini no okwa wa na o mani kru problem a be pa chaw enye tribe a ofiri mu obu akurampa ne ba ye bon so ba chia ba de ahwe nimpo wonhwe no but bible tell yen se mofra no yen hwe won yen kan mebusam ne ha de abofra ti obu ama wo sakwa no yen fa ba mo ne da wo ya da yen ka nti sante tie we no eye eja no ene eno no pe na ama abofra na etacho sa asai nti enye tribe na ofiri mu no sama wo me ba na ma yete me ba yi no obi a wo ne ba na ma ntini yi a na wo be gina de 180 ni ye ne ba ye so be kan dem me dabi tete be na afa mu be pa cho tie Proverbs 22 verse number 15 or say ajimisam chechira bofra akoma ho atenatena ba be ma no afiri ne ho Bible say akora bia by nature ajimisam ebatena koma ne ho nti demo na wo dia ba no tete no no na ama ajimisam na afiri ne ho no asua nyansa it is a one trait na bofra na wo dia ajimisam no abanyini nti edua eso a ubetuma tijana ko bia pese o kira ko bia nemum se enyini di hene wie na eye kese na yi man wie na eye dendende na pe pa cha o tin na nye yi enti okonu ma ejane na suban mo de tin no obi o mo share tacho Bible na yenka o kwa me de sa na sa nipa we konyini na okoye okunu bone a afeda ko oya igbenare ko ukobri mo igbefo ukobri mo asantefo dabi eye ejane na aya sa obi an ha odete ne ba egbeni bi the Bible na misuro na edete ne ma ti wonyina ne ma no ebeye nkwa papa egbeni bi nso de wo hye ne mata cho nti ne ma beye mabone nti we no sana tribe bi ate nti Bible mpo we Bible mpo to nchanya so hene wo kuro bi mu so wo ye egbe hene so wo ye mfante hene so wo ye asante hene so wo ye north hene o hene biara wo Ghana ha biara no so wo te se subanboni bi eyi di woni kuro mu a yetimi fo nipa ko no wa hemfie wo fata kai be bone ka wo fata punishment a ye be punish no e kire se wo hene bia woni kuro mu bia mpese subanboni be dadi woni kuro mu no mo dabi nti emfa suban en compare tribe bi nemum so bo wura kumase kagetia na obi tu botomu a nchese kumase fo nyina ya konfo so ko voter ready ho na so obi tu botomu sika enchese agbefo ya konfo so ko Cape Coast na so obi tu botomu sika enchese mfantefo ya konfo so bankan na osika yira enchese nkranfo ya konfo nemum no nipa no a wono tu botomu no wona ye konfo egetietia ti Badu Kobi kasa na okaya no what the Bible bamu a we wrong wo be kan James 3 verse 1 wo se ketema da yenu me ho o chirechire mu free chapter 3 na verse 1 na the Bible say ketema no eye oja wo betima ka asem bi na sa ketema no eye oja ketuwa bi a se wan hwe ya ebetima hye kwaye kakraka wo betima bie wa no aka asem bi asam no ade entitoye beba busuam se odifo trufo bi ka senti ama obi abontimpo se ne maame a owo no omma ni sika da wote ase pade na Bible ne kan o se di waja ene wonani pepa to se we maame ya bayefo apa ya bayefo mpa Ephesians 6 verse 10 say enya honam ni moja na woni nanya o eye honhom na woni mu as bayetumi na nanya nipa duan de oyo maama ya papa ani de bi ese bia no e wo so de mo no ko nyango pon se nya adoye
so o papa di no maame di ni ti menyina obi ba yeso anase abaya timbia wate so nkasa no ntino me maame sika da wa mpa ahwe maame a eye bone wa ye bone tie urade obi timi didi ni maame atade ntia wate se na maame ye ba efu nti otin foko no bible say di waja no nani so ba de se obi di maame atemu a yen ko hese wa ye de be ni ansa da bi e yidi pa no wo suman bone tina Ephesians 6:1 ka kire yen se awofo emma muntie mawofo asem ewo awurade mu na wei ene embransem a edin kan abɔhye wo mu na mo na ede bɛyi aware ewo asase so enti Troʋblɛ Badu Kobi kasa na wo kan ye no eya ano na apa wo de Bible mu a wrong so wo to obi fu se okowade a memo nware tribe we mu ni memo nware tribe we mu ni memo nware tribe we mu ni based on their wo hu that be na mom no dia also can say wale die osuru awurade na bra botene me bu 31:10 say oyerepa nti ye ware yerepa nye tribe bi a ofiri mu tribe bi ofiri mu biara obetima ye oyerepa based on say wonima awurade de nyina e wa asase so no ifi nipa hawfo mi enu pem e Adam ne Hawa nti nyangopon anim ye ni agbeni wo ne infant ne ni hwan so wo sakra wa agone ba awurade mu a we nyangopon nipa ya wa bra botena ukuta nyangopon suban ho ne emfa ya dwene ne enim de enko na emwa ye enti the best way with immediate effect there was Troʋblɛ Badu Kobi oye ni e wo Bible nim e kan a kire no na obetima ne saa e beboa no mebusam chapter 6 verse number 2 osese wonam wonum asem so achewa wose se wonam wonum asem so achewa asem wo ya meka e de afa Troʋblɛ Badu Kobi asem ne ho no ebetuma ye obia enye ono nko apese na we learn from mistake obetuma ye oyere obetuma ye okunu waka asem bia ma asem na waka no e de okọ ha kase mu obetuma ka asem bi ya wan we ya asem obetuma nyam problem kase pa ade ba akopɛ na wose oye na de free sa problem nim Proverbs chapter 6 verse 2 sawanam wonum asem so achewa wakasa ma obi nam wonum asem so anyaw ti say the Troʋblɛ Badu Kobi akasa ya obi e kan ye mum meba na yi ohun free na yi ohun wose sa wakasa na asem ne koya asem achia na enipa pi esori tia wakasa etia wo ho a ade ba akopɛ na wose woya wose ye mum meba na yi ohun efiri se wato yonko nsem kokoto na sira wo yonko no what ye ewo Proverbs chapter 6 verse 2 to 3 o say ebia yo ba onu ku na kasa na bia abufo mro so na akotu wadu bi wutimi ye be ma ofu asem so oko sakasa na oka kire no no e kasa bia awade apia gu no egina sa de we mistake na ba ye no ankorete be ma se pack we na mo so meko eno anu awale gu anu but ebia nka uyo we e ka se o da bi we de ma na pa mesrawo enu anu no enti de ewom no sa wo kasa na hu se kasa na wo kan aye no eye kasa ense nyangopon ni monyam a the best way e was oye ne se ba bia ogina aye na wo kan aye no ma na obesa agina ho no maka bia wo se kasa na me kan aye ne de me kan no wa ti de oti ye bia na se trouble kro no e fa ne ho no nipa kro no e fa ne ho no se echi trouble bia echi wo hema bia echi wo hene bia echi abusuakom nipa asem no nyina no mano asi Obadiah Amankwah ni me sha do some no ana mo say sha ba bia nipa tu nipa go no wrong bia it was all ya say the word Christ no odi adanse say was say some two no say you may now subscribe.